गिबि गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बा रादाब पर्टेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर थाबाय आरो दिनै जोंनि बे सिमेन्ट सापरि सारियालियाव इमेक्स कम्पिउटार एडुकेसन मोनसे सोलोंथाइ खुलिदों बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जाहैदों मानो होनना बुङोब्ला आथिखाल मा जाहैबाय कम्पिउटारनि जुगा नङा होमबा कम्पिउटारनि जुगायाव जों जुदि कम्पिउटारनि एसेबो जुदि बेसिक नलेज जोंनि गेजेराव थायाब्ला जोङो रोंनानैबो रोङै बायदि मानो होनना बुङोब्ला आथिखालि सब डिजिटेल माबा जाहैजोब्बाय मुगा जाहैजोब्बाय डिजिटेल जिखुनु खामानियानो डिजिटेल माबा जाहैबाय ओंखायनो जोङो दा कम्पिउटारखौ जों बेसिक नलेजफोरखौ लानाया जोंनि गोनांथार आरोखि बेनिखायनो दिनै आंखौ जोंहा जोंनिनो लेङाइ फोरोंगुरु एस सि बड' जौसिन फरायसालिनि मुस्रिमा सयानिका बरुवा आरो बिथांजों लोगोसे प्रियंका बरा सानैजों लोगो नांनानै दिनैनि इमेक्स कम्पिउटार एडुकेसनखौ बेहाय गायसनदों आरो आं खावलायगोन जोंनि जाखांफुनाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनि जा कम्पिउटार सोलोंथाइ बे कम्पिउटार सोलोंथाइखौ लानो फैनांगोन इन्सटिटिउट अफ कम्पिउटार टेक्न'लजि एन्ड रिसार्च बेहाय बेखौ सोलोंथाइसालि मोनसे खुलिदों बे जोंनाव सिमेन्ट सापरियाव जोबोद गोनांथारमोन बे जोंनि माखासे अभाबखौ हयथ' दिनैनि बे जे गोदानै गायसननाय सोलोंसालि बे सोलोंसालिया हयथ' जोंनि जाखांफुनाय गथ'फोरखौ फरायसुला फरायसुलिफोरनिजों मोनसे मदद जागोन होननानै आं गोसो सानदों आरोखि दा जिखुनु जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा माखासे डिप्ल'माफोर लादों जेरैहाय बेहाय सफ्टवेर कर्सफोर दं डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन DCA होनना बुङो जायखौ बा एडभान्स डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन बेबायदिनो पस्ट ग्रेजुवेट डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन बेफोरबायदि जायफ्रा माबाफोरखौ लादों डिप्ल'माफोरखौ लाना दं बे डिप्ल'माखौ ओरैनो लाना थानो नाङा मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव जाहैबाय कम्पिटिटिभ इराया माने जुगानो बादायलायनाय जुगा जोङो माखासे साखरि बाखरिफोराव जोङो एप्लाइ खालामनांगौ देर बेबायदिनो साखरि ओंखारो ओरैनो थायाब्लासिनो आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे जायफ्रा बेबायदि डिप्ल'माफोरखौ लादों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे डिप्ल'मा लानायफोरखौ जाहाथे बिसोरो मोजाङै बाहायनो हायो आरो बाहायनो थाखाय आं खावलायदों आरोखि आरो बेहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जाहैबावबाय गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय माने जिहेथु बे देग्लायसो माने दासो गोदान खुलिदों नालाय बिनि जा एडमिसन फिसआ फ्रि ना एडमिसन फिस फ्रि मान्थलि फिसआ 300 खरि मान्थलि फिस 300 आरो बेनि हेड अफिसा जाहैबाय बेखौ मा होनना बुंदों सार्टिफिकेट कैन बी भेरिफाइड बाय अनलाइन बाय भिजिटिं www.examindia.in बेहाय जुदि नोंनि रुल नम्बरखौ नायनानै जुदि नोङो भेरिफाइ खालामनो नागिरोब्ला बेखौ अनलाइन सिस्टेमावबो नायनो हागोन आरोखि बे माने बेसेबां गोथों बे इन्सटिटिउसना जे सारा अल इन्डियायावनो बे गोसारनानै दङ अनलि बे सिमेन्ट सापरिनिल' नङा आरो बेहाय जि सार्टिफिकेट बे भेलिड जागोन बुजिबायना बेबायदि मोनसे मेसेज होदों आरोखि बेहाय जे नोंथांमोना जेबो जायफ्रा सोलोंथाइ लानो गोसो दं सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय बिजाथिफोरखौ बा जायफ्रा बेहाय सोलोंनो लुबैदों बिसोरखौ आं वेलकाम खालामदों आरोखि नोंसोरनि पर्टेलनि जुगिदि आं बिसोरखौ एडमिसन लाफैनो खावलायदों जिहेथु एडमिसनखौ फ्रि होदों बेहाय माखासे कर्सफोर दङ 6 माहिया कर्स 6 दाननि कर्स दङ बोसोरसेनि दङ 2 दाननि दङ 6 मासनि दङ 3 दाननि दङ आरोखि बेबायदि कर्स लाइ कर्स मान्थ दङ बे मान्थफोरखौ लानानै नोंसोरो गावबा गावनि डिप्ल'माखौ लानानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय साखरि बाखरि मावनाय जिहेथु बे मोनसे हेफाजाब होगोन बेनिखायनो आङो बे पर्टेलनि गेजेरजों आङो गासैबो फरायसुला फरायसुलि बा गोसो गुदुं जानाय फरायसुला फरायसुलि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेहाय कम्पिउटार एडुकेसन लानानै गावनि सायाव गाव गसंनो हानाय मोनसे माबा लाखिनो थाखाय थियारि जाना थानो थाखाय आङो खावलायदों आरोखि गोजोन्थों আপোনাৰ গোটেইখিনি কোৰ্ছে দিয়া হয় ডিপ্ল'মা কোৰ্ছ দিয়া হয় পষ্ট PGDCA দিয়া হয় ADCA দিয়া হয় এডভান্স ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ কম খৰচত দিয়া হৈছে মানে আপোনাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল মানে হাই লেভেল যোনখিনি আপোনাৰ ধনী মানুহ থাকে নহয় জানো তেখেতেতো অলপ দামী হেৰিয়তো পঢ়িব পাৰে আৰু আমি বেষ্ট কোৱালিটি দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ 300 টকাত আপোনাৰ মাহেকীয়া মাচুল আৰু টোটেলি আপোনাৰ এডমিশ্যনটো ফ্ৰী আপোনাৰ লিমিটেড চিট আছে আপোনাৰ এতিয়া এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰে আমাৰ অল অভাৰ আসামত
7,400 ব্ৰাঞ্চেছ আছে। আপুনি যোনখিনি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট হয় অনলাইন ভেৰিফাই কৰিব পাৰে www.imexindia.in সেইখিনি আৰু এইটো অনুষ্ঠান খোলাৰ কিবা উদ্দেশ্য আছে নেকি? নাই নিশ্চয় মানে উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আপোনাৰ দৰিদ্ৰ যোনখিনি পৰিয়ালৰ মানে ষ্টুডেণ্ট হয় সিহঁতিও শিকিব মানে প্ৰয়োজনীয়তা নহয় জানো। এতিয়া দিন হাজিৰা কৰি এদিন যদি আপোনাৰ দিন হাজিৰা কৰে আপোনাৰ 300 টকা 350 টকা পায় আৰু মানে আপোনাৰ 1000 টকা 500 টকা কৰি কিনে মানে যদি শিকে আপোনাৰ বহুতে শিকিব নোৱাৰে। উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আপোনাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও শিকিব পাৰে আৰু লগত এইটো ইমানে। আমাৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ দৰে পিছপৰা অঞ্চলত এনেধৰণৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা যি চাহিদা আছিল এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পূৰণ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ সুন্দৰ এটা কিছুমান প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে। এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে যিটো নামভৰ্তিৰ এটা হেৰি দিছে ফ্ৰী যিটো দিছে সেইটো এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু আনফালৰ পৰা কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইবিলাক আমি শিক্ষক হিচাপে বহুত অনুভৱ কৰোঁ। বহুতে ভাবে ভুল ধাৰণা এটা লৈ থাকে যে কেৰাণীৰ কাৰণেহে কেৱল কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু আজিকালি ডিজিটেলাইজৰ দিনত প্ৰতিজন কৰ্মী শিক্ষকেই হওক বা অন্য কৰ্মচাৰী হওক সকলোকে যে কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে সেই কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো এই অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ দৰে পিছপৰা অঞ্চলত পূৰণ কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানত শিক্ষা লোৱাৰ আগতে বহুতে এটা সন্দেহ লৈ আহে যে আমি ইয়াৰ পৰা লোৱা চাৰ্টিফিকেটখনেৰে ক'ৰবাত চাকৰি বাকৰি নাইবা ক'ৰবাত আমি সংস্থাপিত হোৱাত বাধা আহিব নেকি। তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যিখন চাৰ্টিফিকেট পাব তেওঁলোকে অনলাইন যোগেৰে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি ল'ব পাৰিব অনলাইনতে। গতিকে ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰমাণ পত্ৰখনৰ গ্ৰান্টি থাকিব। ইয়াৰ এইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ভেজাল নাথাকে। এইখনেৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰত সংস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নাথাকিব। আৰু তাৰোপৰি যিটো অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি বহুত দেখিবলৈ পাইছোঁ মাহিলী যিটো মাচুল আছিলে সেই মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ হাৰত বহু প্ৰতিষ্ঠানে লোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত অনুষ্ঠানটোত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কম হাৰতে কম মাহিলী মাচুলতে ইয়াত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব, মাত্ৰ মাহিলী 300 টকা আৰু এডমিশ্যন ফিজ ফ্ৰী। গতিকে এটা সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ। যিয়ে নহওক আমি আশা কৰিম আমাৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ দৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ যিসকল আমাৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ অৰ্থাৎ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা যিমান এডভান্স হৈছে হয়তো আমাৰ চিমেণ্ট চাপৰি এডভান্স হ'ব পৰা নাই। এই অনুষ্ঠানে আমাক এডভান্স কৰিব সেই আশাই আমি আশা কৰিছোঁ।